na yang pakai kokoy wallahu ta'ala na yang kanan na amanah na inisip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah alaihi salatu wassalam, mata taqum as-sa'ah, mata as-sa'ah, andai ka pagating bangkit. So bangkit ang bukuan sa saan na talo, bangkit sa miyatay sa manusia, bangkit sa sabtad, bangkit sa iyang adin wandaw tananan bukuan niya. Mata, andai ka kailan na iyang putataputay ng manusia sa baginian. Hoy, isanan at tanda sa miyatay sa bangkit. Bigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hoy, idza du'i'atil amanah, ayat akhir lagi yang utama membangkit pintu bisa manusia. Binti kaidan, binti kalusan, akibat kita saja keadanya na andun ni kada usari. Antum abu usari, inna 'arada al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha. Ini pamurawan Allah lagi yang keasari kupito lapis lagi tahu usul pak usul apa tahu pak abayna yahmilnaha rasul yang kasiran ubairat pamurawa wasfaq naminda naik kapunya disiran di bunda untuk anak wahamana insan ayam yang rawum sekitar dia nak penutul wanda untuk anak si sakuran si orang anian ayam ada nasi Quran sallallahu alaihi wasallam na ayat yang lagi kaya yang tanpa pembuktian saking kaya kata wanda utara ini maksud depan Abi kata wanda utara ayah cuma datang gue aparat tertentu kuasa Allah pengasuh paksa dengan amanah. Dia tak berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.